Yo Mawkyrwat ka dikawin ni yo ki bahe ban ki paunam ha po South West Khadc district. Ka man la ka yo de ki spa tali ki kali ki pai na ka taban kit ikinango yo wan hat. Ba ka ni ka jaga ani ka ni ka yo ka dan kam ya ka jaga penyang kali ka biang lani ya ka market complex na man ki yo kilong de ki sam silyang ba la susna ba apa yang jong ka jing khamnya. Kum ta ha ka snem al ja khat rio Khadc Autonomous District Council la ka por belong CEM uba penchang SEM kana thmu bante ya ka parking lot ka kentup du ya ka market complex bat la bu ru yo manung rim hagati ka snem na ka bante ya ka ni ka jaka pen yang kali bat ya ka yo hendai menta ka ni ka jingthmu kala pulom bat bale ka plang tu nya sab yo ba ki manung rim bayadei bat ka market Mawkyrwat nga rabi sutu ba ki jinglong ya bat kendau bat siap hangne ki fair ki don ki tu ki bagi ong ki kendau san kur dia kajingnya tungku hang yang tai kajing bom ya baik ya biang dia kata ka hatu por ka penlong bahkan simpor no terus kim bat bagin haban rano sewi ya sing lapadom no nama kadon kajing bom ya baik ya biang bah hapo kasan kur kadita na kata kadau syong ha ka pisa ladang yo kambun ka pisa le kan jenderal itnat sibun ladang idon ya ka market complex ha ri Mawkyrwat amar kan ni kan yarap sibun de tang ya ki nong wan yo mereka nak minta revenue ke council bar kunjuk ru nak benta di try kendo ka tu jaga teng long interest tang baka syong jingdon bisa jongka council kat ku jing yo nang tina ministry